Ngi pidang sebagai pi borok sasi sempat cakani ka channel kejongi bat hangini ka video ngin pe yakini ki post ki brang shalat thamai po Meghalaya. Shopping in sedang yakani ka video sungguh subscribe yakani ka channel but turn on your new notification bell kanang ba pinum do yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi po ka Instagram kani ka di ka Instagram account kejongi. Yakini ki post lapalait da ka BSF Primary School Shillong mentau benai arajar apo ar. Ki kerteng jeng ni post kilong kumne female teacher but cleaner kelas dia lani katerik bakado bapila ban sama yaki applications kare hokat nyau terik brai match arajar apo ar ya ka post female teacher ka belai kawai ka upper age limit kedai sapusan senam but ke educational qualification kalong kumne pila de ban pendap ya ka graduation but pidero ban pendap ka DLN lani ka JBT lani ka BTC lani ka NTT pat ka BEd ya ka post cleaner ka balai kawai ka upper age limit kedai sabu senam but ke educational qualification kalong kumne pila de ban pendam ya ka class 6 ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kini ki post pihak ban submit ya ka application haka standard application format syakani ke email ID primaryschoolbsfshg@gmail.com syualani haka katnyau terik benai match arajar apuar ya kani ke standard application form ngala ya ke link joka po description juga dengan video di pilak ban download ya ka official notification lani ka notice ke pola hidang ni ka BSF Primary School ngala po description juga dengan video tis kumpha download bat boleh show ya ka coba pin apply gini post kanang ba pin tip susu cepang kiwi details